байкалат, жып-жылаңаш тал-теректер, жерге алып чайпалат. Дегендей, азыр кайсы мезгил? Кыш мезгили. Азаматсына кыш мезгили. Кыш мезгилде аба кандай болот? Суук. Печка жагат. Печка жагат эмес. Сулар тоңуп калат. Кыш мезгилде сулар тоңуп калат экен. Кар жаабайт. Кар жаайт экен азаматсына. Аяз түшөт. Аяз чөп. Эми кыш айларда кайсылар тең? Кол үстүндө айтабыздар. Азаматсына декабрь, январь, февраль. Кайсы айлар айтып кеткен? Декабрь, январь, февраль. Кыш айлар айтып кеткен, а? Азаматсына. Эми балдар силер менен чогуу алып эрежеби эстеп тургай. Кана ким айтат? Данил батыр. Кол көтөрүп сүйлөйт экенбиз. Азаматсын. Сабакта тынч отурабыз. Сабакта тынч отурабыз. Айтасың. Мугалимге сөз кайтарбайбыз. Бири-бирибиздин сөзүн угабыз. Эң туура айтат, бири-бирибиздин сөзүн угабыз. Угабыз, туура айтат. Эң жакшы Азаматсына эми алып эрежени кайталанып алды. Эми балдар силерди топ боюнча тааныштырып кетейин. Топ үндүү тыбыштар. Ал эми экинчи топ жумшак үнсүздөр. Үчүнчү топ кап-калан үнсүздөр. Бири күчтүү бирди жыгат, биреги күчтүүнү жыгат дегенде эми 3 топ мелдеш сабын өтөбүз. Топ упайды көп алса, ошол топ жеңүүчү болот. Бакыңыздарбы? Азаматсына. Өткөн сабакта тапшырма кайсы болгон? Оңуз күнүмө кайбыр экен Азаматсына. Жаттап келдиңерби? Ооба. Ким жаттап келди? Мен. Чын айтчы. Азаматсын, мукада сулуу, сен айтчы. Темасы тай бөбөк, тай бөбөк, талпына койбаса кой, тай бөбөк, талай нурун чача кой, алатаудай бийик бол, ысыкалдай тунук бол. Жакшы. Дай ким айтат? Мен. Акмина сулайсыңчы? Темасы тай бөбөк, тай бөбөк, талпына койбаса кой, тай бөбөк, талай нурун чача кой, алатаудай бийик бол, ысыкалдай тунук бол. Жакшы. Сен айтып көрсөңүз. Тай бөбөк, талпына койбаса кой, тай бөбөк, талай нурун чача кой, алатаудай бийик бол, ысыкалдай тунук бол. Азаматсың, Шамил батыр. Темасы тай бөбөк, тай бөбөк, талпына койбаса кой, тай бөбөк, талай нурун чача кой, алатаудай бийик бол, ысыкалдай тунук бол. Жакшы. Анке сулуу айтсынчы? Темасы тай бөбөк, тай бөбөк, талпына койбаса кой, тай бөбөк, талай нурун чача кой, алатаудай бийик бол, ысыкалдай тунук. Жакшы. Абдрахим айтсынчы? Абдрахим. Темасы тай бөбөк, тай бөбөк, талпына койбаса кой, тай бөбөк, талай нурун чача кой, алатаудай бийик бол, ысыкалдай тунук бол. Рамазан бар. Тай бөбөк, талпына койбаса кой, тай бөбөк, талай нурун чача кой, алатаудай бийик бол, ысыкалдай тунук бол. Жакшы. Баарына жакшы келсең, Азаматсына. Балдар баардыгына үйтасынан жакшы аттап келсең. Ким айтып бергендерге ушу жылдызча менен белгилеп кеттим. Тай бөбөктү жакшы жаттап келипсиңер, Азаматсыңар эми. Эми балдар, сөт экөөбүз турабыз. Сөт дегенде сөт көтүрасыздар. Ооба, туура айтасыңар, аалардын сөтүн көтүрасыздар. Аалар эмелерди десиңер баарларды? Ооба. Азаматсыңар эми. Кана, алып кел сулайсыңчы? Аалар бизге бал беришет. Эң туура айтат, аалар бизге эмне беришет экен? Бал беришет экен. Жакшы. Кадайдын силер белгилеп коёга? Жакшы. Андан кийинки Акмина сулуу айтсынчы? Бал болса адамдын ден соолугуна пайдалуу.
Emin balдар. Daha kim aytadi? Men. Hamdinga suv aytsinchi. Banda alışının tavdağı, daladağ, özkan türlü gülleri, dağlı çöpleri ve konu bağlarının şiresinden bal çoğuldu. Çok tabii ki. Yaxşı. Azayın. Ben ispahtım. Kim ayt? Ben ispahtım. 21 çayga koşu içse adamın dev soluğuna faydalı. 21 çayga koşursak ne son kadar faydalı. Azamatsın. Sen aytçı. Yaxşı. Balga canım vakti koşup gelse faydalı kankoy. Hangi öyle dikeni? En turayda da değil. En soğukta faydalı. Hangi öyle diken? Kanan bu kadar sulu sen aytçı. Aytçı. Özümdük gördüm meme baylanışında cerden beri. Azamatsın. Ben babar. Allah mümkün basar mı? Ana ballar Allah mümkün kurar üçün. Tutar mı? Anne, çıkmadı. Ağızdan maçlar hep. Zırtmışı kulağımızda zırtmışı buladat ki. Zırtmışı yumuşak, ünsüz ekin. Balda kulağımızda kaysı kuşu buldu? Yumuşak, ağızdan maçlar. Bugün kötü tutan temamız zırtmışı cana kamnası ekin. Bugün sabahın maksatı zırtmışı benim kamşasına, zırtmışı kaçkan sözlördü. Tabasına, alanda kaldığı жүргізөсүн. Tekst toplanga, başkasına, dostlukka, ынтымақтуулукка тарбияланасыңар. Эми коркудағы зыртымышын айтып коелучу. Азаматсыңар. Бул үнсүзбү? Ким айтат? Ünsüz. Болуңуз бар. Үнлүү деп жатат. Туура айтатабы? Yok. Ünsüz. Эң туура. Үнсүз. Эмне үчүн үнсүз? Дос болууда учурда эң туура, жакшы балдар зыртымышын айтып жатканда алга дос болууга учурап, тилдин учу тишке тийишип, жумшак айтылды. Жумшак сөздөр экен, а? Кайсы топто турат жумшак сөздөр ким айтат? İkinci patladı. Ең туура айтат Дани Батыр, экинчи топто турат экен. Азаматсыңар басына тур экен. А бул болсо жазына тур экен. Тыбыш тамга менен белгиленет экен. Кандай кайталап коеюнчу? Tübüş tamam yemeğe. Азаматсыңар. Дагы кайталай. Tübüş tamam yemeğe. Азаматсыңар. Эми балдар тыбышты эмнен айтабыз? Ким айтат? Bezuz menen aytabız, kulağız menen uğal. Азаматсыңар, тыбыш деп оозубуз менен айтат экенбиз, кулагыбыз менен угат экенбиз. Азаматсың, жакшы. Ал эмнен айтабыз? Шами бар кайсынчы?
chechkenge jengil ekan. Bo'z uy qishqisin jilg'ur bo'ladi ekan, jayqisin salqin bo'ladi ekan. Ballar suratdan surat ko'rib turasizmi? Anqes bu? To'g'ri suratni davom kim aytadi? Zo'ni surat ko'rib turasizlar. Bitingiga yozib turar? Zo'ningiz tubish kitobini yurgizib qo'yib, qana kim aytadi? Shamil Batir. Ekin tıbış, 3 damla, bir muğum. Dizeler, Azamatsın. Nemi? Naga indin söz ko'rib turasizlar? Qanisi Batir aytsinchi? 5 tıbış, 5 tamba, 2 mum. Qana? Muğga bo'lib qo'yuvchi? Azam. Keyingi suratni ko'ramiz. Keyingi suratni qaraymiz. Kim aytadi? Sen aytchimisiz? Qo'ng'izni suratlarkan, ha? Qo'ng'izda qancha tubushi bor? 5, Nesi bor? 5 Tubush. tıbış, Shi, 5 tamba, si, ana qancha muni bor? 2. Azimas munga bo'lib ko'raychi. Aytaman. Yaxshi. Azamatlar. Qo'muz deganda. Ana bilan aytaylik. Qancha muni bor ekan? 1. To'g'ri aytasizlar. Sizlar biletkasizlar, azamatsizlar. Eng bola bundan endi jiralar. Söz azamatsin. Yaxshi. Endi biz so'zlar topdik. Endi bola shu qo'muz deganga suyulib tuzib ko'raylik-chi. Ana qo'l ko'tarib aytazan. Sen aytib qo'ychi Aybekasini. Men qo'miz chetdim. Azamatsin. Bu qancha so'zdan turadi bola? 3 so'zdan turadi ekan. Ana men qo'muz Chetdim. bir suyulib 3 so'zdan turadi. Bir suyulib 3 so'zdan turadi ekan. Ballar eng teknikni ochamiz. 67-betni ochamiz. Kitap bilan ishlaymiz endi ballar. Kitap tashlardi? Azamatlar. Sizlarning kitobingizdagini men bu yoqqa yozib keldim. Az. Buga qaysini qo'shamiz? Z. Qo'shib kelsa, uz. Üz. Ez. Oz. İz. Köz. Söz.
Yaxshi. Bozuy Qirg'izdin uluttuq uyi. Yaxshi. Bozuydi Zura apa qo'zib tikdi. Yaxshi. Bozuydin kiyizin Zarifa apa jasashdi. Yaxshi. Tarın. Zayir usta jasashdi. Jasadi. Yaxshi. Bu bozuy Yaxshi. Bozuy Qirg'izdin uluttuq uyi. Yaxshi. Bozuydin kiyizin Zarifa apa jasashdi. Yaxshi. Tunduk Uxtarın Zayir usta jasadi. Tarına az yaxshi. Emas. Bu bozuy Yaxshi.
Emin sen okup koycu. Kana kolunu tutup sen okup koycu. Boz uy, boz uy, Kırgız'dan olduk. Üyü, boz uyda Zuhra abla kozap dikti. Boz uyda Kizin Zarif abla casaştı. Tündük Muhtar'ın Zahir Rus'ta casadı. Vallahi biz şimdi çaktırında okup büktük. Emin tek sömürüzü koyuyoruz. Emin canlı okudu okuyuz valla. Andres tekstke havuzu koyuyoruz. Ben aytanım sizler arkasından kaytalaysınlar canlı okudu. Ana. Bu boz üy. Bu boz uy. Boz üy Kırgız'ın uluttu büyü. Boz uy, Kırgız'dan olduk. Üyü. Boz üydü Zuhra apa bozdop dikti. Boz uydu Zuhra abla kozap dikti. Boz üydün Kizin Zarifa apa casaştı. Boz uydu Kizin Zarif abla casadı. Tündük uğuktarın zayır usta casadı. Tündük Muhtar'ın Zahir Жақшы. Азаматсыңар балдар. Сіздер бардыңар сабаққа жақшыға шықтыңдар. Жақшы. Енді кейінгі суретке қарайықшы. Балдар, суретті. Кімнің суретін көріп тұрасыңар? Қыз. Емне тұрады? Yazılmazlar şöpülü. Şöpülünü bilesiniz mi? Көрдіңіз бе? Kimler bilеді? Қыздар. Дағы. Билегенде Ең тура айтады. Билегенде, ырдағанда. Билегенде, ойнағанда, ырдаганда ырдағанда кеткен. Енді мен шөпіліні оқып қояйын. Şöpülü қандай қос? Ал Зейнептіке. Atalarının sözü. Elecek ele görkü, ütü topu kızdın görkü. Elecek ele görkü ki bana. Eneler gelirken elecekti. Ah kızlar olsa topu giyediken, ütü topu giyediken anan ki şöpülüp gitken kızlar. Ballar az 3 toptan 3 okucu çıkıp kitapti tekst top veririz. Hangi ders bu geçin? Boz uy, bu boz uy. Boz uy Kırgız'dan olduk üyü. Boz uydu Zuhra apa kozop dikti. Boz uydun Kizin Zarifa apa casaştı. Tündük Muhtar'ın Zahir usta casadı. Azamat, yaxşı. Yaxşı okup berdi. Evet, 3 toptan kim çıkar? Boz uy, bu boz uy. Boz uy. Kırgız'dan uluttu uyu. Boz uydu Zuhra apa kozop dikti. Boz uydun Kizin Zarifa apa casaştı. Tündük Muhtar'ın Zahir usta casadı. Azamatsın, yaxşı. 3 toptan kim çıkar? Çünkü ben çıkamam. Boz uy, bu boz uy. Boz uy Kırgız'dan olduk üyü. Boz uydu Zuhra abla kozap dikti. Boz uydu Kizin Zarif abla casaştı. Tündük Muhtar'ında Zahir usta casadı. Ramazan, sen kitapты аябай жақсы оқып бердің. Бирок китеп оқығанда аралықты сақтап оқойбыз. Аралықты сақтап 30 сантиметр аралықта оқойбыз. Мақұл ба? Көзіңізге зиян болады. Жақсы, азаматсың. Эми балдар, тез менен иштейбиз. Ручкага алабыз.
Adetlerimizi koyuyoruz. Bardalara cepti. Anda mesetkiye siz başlayınız. 5 minut vakit verip birlikte bu resim yapalım. Biz alnımızdan koyuyorduk birazdan. Hindisi. Azamat harbaları buraya istesinler. Yaxşı. Yaxşı azamat har. Bura. Yaxşı işlепсіңер. Сен жақсы қойдың. Азаматсың. Жақсы. Екінші топтың. Üçüncü top. Bütün mü? Sen bütün müsün? Yaxşı. Yaxşı. Azamat. Bardırlar yaxşı depsіңер. Bunu biz düşüne durup tekşirelim. Bakın bu. Balдар, biz bugün zıt-mışı öttük balдар. Zıt-mışı kaçkan sözlerді дағы үйрендік. Анан зыт-mışы kaçkan sözlerді боз үй деген бар екен. Ушу боз үйден сілерге карточка жасап бердім. Азыр бір-бірден беремін. Жүкта іштейбіз. Kim o biri? Sen koy. Zura. Hangi senin bu haber koy? Zura. Жақсы, қанша бұл бар екен? 2. Азамат. Балдар, мына көріп, Қырғыздың қомыз ұлттық аспабы екен. Мен сіздерге азыр сыңыз менен да белгілеп кетемін. Жақсы. Давлет, сен оқып қойшы балам. Сүз. Сен мұңға бөліп жаңа? Қанша мұң бар екен? 1 мұң бар екен. Тура айтты. Азаматқа. Azı değil. Hadi buyurun. Muğum var bakmışsın. Kaçça muğum var ki? 2 muğum var ki. Жақсы. Tamam. Tuz değil. Sen muğum var bakmışsın. Anladın mı? Tuz. Kaçça muğum var? 1 muğum var ki. Жақсы. Kebez değil.
Yaxshi. Qancha mun bor ekan? 2 mun bor ekan. Yaxshi. Azamat. Qancha mun bor ekan? 2 mun bor ekan. Yaxshi. Yaxshi. Sen o'qib berchi? Muzdek. Sen munga bo'lib ber. Qancha mun bor ekan? 2 mun bor ekan. Yaxshi. Qaniyasi bu? Zire. Qancha mun bor? Qancha mun bor? 2 mun bor. Sen qirmiz. Sen munga bo'lib ber. Qana? Qirmiz. Qancha mun bor ekan? 2 mun bor ekan. Yaxshi. Zirek. Qancha mun bor ekan? 2 mun bor ekan. Yaxshi, azamatsizlar. Sizlar bormi? Yaxshi qarshi bermay bolalar. Azamatsizlar. Savamizda men sizlarga tekst o'qib berdim, so'zlarni topdik, tıbışlarni, umumiy tıbışni qabul yurgizdik. Sizlar o'shaning ichidan qaysilar esingizda qoldi? Kim aytdi? Bo'z yuk esingizda qoldi. Azamatsiz. Muhtara qolus deb aytasiz. Zura apa? Zarifa apa? Kiyiz. Azamat. Tunduk. Hovuz degan tunduk. Tunduk. Yaxshi. Zayir ustani esga qoldi. Tundukni muhtara esga qoldi. Azamat. Qirg'izning ulug'li uyi. Azamat bilan yaxshi tushundim. Qirg'izning ulug'li uyi ekan, ha? O'zi qirg'izning ulug'li uyi ekan. Yaxshi. Bolalar, biz bugungi sabaqda Z tıbışı jana tamg'asi bilan tanishdinglar. Z tıbışı qachqan so'zlarni topdinglar. Z tıbışıga taldo yurgizib tıbışdik. Shunday tekstni o'qiganga uylendinglar. Sabaq sizlarga yoqdimi? Endi biz sabaqimiz maqsadini chekishga o'ylaymiz. Demak, bolalar, uyga topshirma 67-bet Z tıbışını o'qib kelasizlar. Bo'z uyda. Ma'qulmi? Bolalar endi 3 topga bolalar endi 3 topga bo'lib o'zgarar. Endi belgilab olaychi. 3 top eseplaychi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 23 ekan. 2 3 4 5 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ekan. Bolalar, bugungi tıbışlar 23 pay to'xtab tur. Alemi yumshoqni sizlar daha 23 pay to'xtab tur. Alemi 3 top qatqalarni sizlar 15 pay to'xtab tur. Endi qaranglarchi, qaysi paylar ko'p bo'ldi? Gündüz 23 bo'ldi. Yumshoqni sizlardagi 23 eng ko'p qanday qoldi? 1 qoldi. Azamatlarni daha harakat qilib o'qiymiz-a? Qatqalarni turishlar. Bolalar sizlarga jeka-jeka bog'lab o'tay. Yaxshi, buni o'qiysiz. Yaxshi. Sen bir o'qiysiz. Sen buni o'q. Sen shoir. Yaxshi qatishdim. Sen sana shirin dag'i o'qish kerak ekan. Yaxshi.
Men seni menен сыймыктанам. Men сага ишенем. Men seni menен сыймыктанам. Сага ишенем. Сөз бер окуучуда бул. Аябай сабакка жакшы катышты. Тыңдайм. Рамазан. Бас кыз экен бул. Шамдагы ай экен мына бала. Sen de Şam'da okuyacak ekенсиң.